Gwe mweto wembuziye kuno mwaka mukambwe kamba kubendongo tani mwembi musogere kyose tikyegana olusoganda lunguba muse n'olubuni kipasa mukonko nango okuba kyenkani bafani endongo bakukine kyenkani manite buladi webala okuweereza abantu Dr. Hussein Mukobe yena mukole kyenkani olwemba lwenkubye luwomye kyenkani babaleze ngwire balweze nekaliro weira akantu katona yetugabane kyenkani bine byesibiwa aye lwakyone ekyangaku muganda wange tugabane kyenkani tusinga kwa katona engaze namulesimye iye tugabane kyenkani weira akantu katona yetugabane kyenkani bine byesibiwa aye lwakyone ekyangaku muganda wange tugabane kyenkani tusinga kwa katona engaze namulesimye iye tugabane kyenkani ogomoyo omutono seino gwesoniwa ogabanga kyenkani buli omu yasima kyoka ndidukira abavubuka babiri abalinga abawaya butiti bendagana ubombi bateesa baleeta ekirowoozo obwavu buli tuluma tukoze tutyosituka kubanga bakibala buli omu ajafunamu amagoba olufuna bagabane kyenkani owundi bweyabonanga balifuna kinene kasente kamwini yatandika kukairiza omwine yaniga yena yekyanga ky'omulimu tikayenda leka nkole byange ayenga kyava kutirwa butagaba kyenkani akantu akatono kenda kutwawukania weira akantu katona yetugabane kyenkani bine byesibiwa aye lwakyone ekyangaku muganda wange tugabane kyenkani tusinga kwa katona engaze namulesimye iye tugabane kyenkani weira akantu katona yetugabane kyenkani bine byesibiwa aye lwakyone ekyangaku